Asa rong tos papar to? Ako si mawala to ba? Tura. Huy, yak bataan na araw day ka dire di ay. Ganina ra ko sig tuyok-tuyok sa mall. Naram day ka dire. Naunsa ka? Nabawaan ako lagi ito lagi part. Si Michelle ba, kuyog lain, ito sumulo. Sus, problemado lagi ako lagi part. Grabe gibudoangan naman ko noon, seryoso kay ko. Ha? Nakauyab day ka? Gibangaan ka na ako part. 69 ka, baya kung yung agis ko up, mas 20 si Michelle. Ha? Takana po na ng 69 oy. Gigamitan siguro nimo kami-kami we. Siyam ka part, ay si Binuang. Kadudugang, masang problema na ako, oy. Puyo diya. Bitaw, kinsa man na si Michelle Part. Istorayero ko gana, matapad ko ha. Lingkod ko. Kinsa man gyud ni si Michelle? Michelle ba katong nailam ako nasa kuan. Sulod sa mo, lumigap ko na ako na naila. Kaghapon. Sulod sa mall. Pero karon nakita nimo si Michelle karon, Naikauban lain. ni kauban lain pero gahapon na mo gaila. Nakuyab gahapon, sa hapon. Buing man din ni Michelle di ay. Pero gihigugma nimo si Michelle. Higugma lang sa gayo part. Grabe part. Ay, okay, agilak. Grabe yung budangan part. Agilak. Gabi part bisag mo hilak ka part. Maura man gyapon imong naong. Sige, magagayaga part eh. Joke-joke, lagi ako hilak ani. Pastilan. Hindi ko katuba nga nakaila di kag mga bae. Grabe part. Lubangaan. Namatingay ka na ako part. Bantayan na si Michelle. Atungan ko na si Michelle ha. Gusto na ko na makita karon. Sige part, ikaw bahala na part. Basta, wala part eh. Piskita mo na kayo part. Dire na ka, atungan Sige, ko na part, si Michelle. Magtagal akong play part. Sige. Michelle, bantay lang karon Michelle ka. Di ka mo kisa kung papart.